Jaaka mercury o ya kwa godimo go fitlha kwa maemong a bolepi a mogote thata, batšha le bagolo ba iphitlhela ba loga maano a gore ba tlile go itsidifatsa jang. A re nweng metsi a mantši fela a ise fela wa bona le wana ba neng go tshwara ice. I go to the swimming pool, drink water. We are here to swim so that we can cool ourselves down. Ba moemo a bolepi ba re baagi ba mo Gauteng le diprofense tse di mabapi ba tlile go samagana le heat wave eno go fitlhela ka Labotlhano. Currently, we have Gauteng, we've got the high veld of Mpumalanga, the western bushveld of the Limpopo province, we've got the eastern parts of the northwest, and as well as the northern parts of the Free State that is currently under heat wave conditions. Ba maemo a bolepi ba ne gape ba ntsha kitsiso ya gore go na le kgonagalo ya molelo mo bekeng eno. Try and avoid direct sunlight between 11 and 3 in the afternoon. Those who are working outside, take regular breaks. Avoid making open fires at this time. Secondary to that, it's related to any member of the public that they should ensure that they remain well hydrated. Kabagare, Masepala wa Tshwane wa re o tlile go ngotla thebolelo ya metsi ka seelo sa tiriso se le kwa godimo thata. Dipula tsa selemo ke tsona di solofetsweng go kaisa mogote ono kwa tlase. Offense Stimo, SABC News, Pretoria.